Mukomeje kugubwa neza mwese abadukurikiye muri aka kanya. Iyi ni Military Story TV ibagezaho ibiganiro n'amakuru agiye atandukanye kandi agezweho muri uwo mwanya. Uyu mwanya tugiye kureba amakuru avugwa hagati ya DRC n'umutwe wa M23 aho bakomeje guterana amagambo uretse no kuba ari ukurasana gusa. Bakaba batangiye buri muntu gushinja undi ubwicanyi hagati mu basivile, aho M23 yamaganye ibirego ku bwicanyi bwabo mu Ruvumu, ivuga ko bigamije kuyiharabika. Umutwe wa M23 wihanganisha imiryango y'ababuriye ababo mu bwicanyi ubuheretse gukorerwa abaturage bo mu gace ka Ruvumu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ivuga ko nta ruhare na ruto yabigizemo. Iti ku itariki ya 21 Kamena 2022 nibwo mu duce twa Bikenke, Ruvumu muri teritwari ya Rucuro habereye imirwano hagati y'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC n'inyeshyamba za M23. Utu duce tukaba twaragiye mu mirwano ubwo M23 yari ikomeje gusatira ibirindiro bya FARDC muri utu duce, ihagurutse M23 ihagurutse mu birindiro byayo bya Cengerero ndetse na Gisiza. Ubu ho hakaba hari mu maboko ya M23. Amakuru yatangajwe nuko nyuma yo kurwana mu duce twa Karambi, Kitagoma na Kitovu, M23 nayo yagabye ibitero inyuze mu majyepfo. Radio Okapi yatangaje ko abaguye muri ibi bitero byagabwe mu duce dutandukanye twa teritwari ya Rucuro bamaze kugera muri 17. Ku ikubitiro amakuru avuga ko abantu 9 aribo bashobora kuba bapfuye mu duce twa Bikenke, Nkokwe na Bukima, mu gihe abandi benshi bavuye mu byabo bagahungira mu gihugu cya Uganda. Abaturage basabye ko hagira igikorwa ibyo bitero by'inyeshyamba bigahagarara nyuma y'ubwicanyi bwakorewe muri aka gace. M23 yasohoye itangazo ryamagana ko yayigizemo uruhare, nta bwicanyi babigizemo, ahubwo ubw'ingabo za FARDC zahungaga ku mirwano yari kuba zimaze kuneshwa ngo nibwo zagiye zinyura mu baturage ubwo bari bazikurikiye zigenda zirwana zirasa abaturage. Iryo tangazo ryashyizweho umukono n'umuvugizi wa M23 Wiringoma Majoro kuwa 24 Kamena 2022, rimenyesha abaturage ko iperereza ryakozwe ryerekana ko ubwicanyi bwakorewe mu gace ka Ruvumu ndetse n'ubu hamya bwavuye mu baturage bugaragaza ko igitero cyagabwe n'abarwanyi ba FDLR na Nyatura. Mbere y'uko iki gitero kiba, FARDC ndetse n'abarwanyi bahuje imbaraga ba FDLR na Nyatura bashatse imikoranire n'ubuyobozi bw'agace ka Nkokwe. Bajya kureba umuyobozi wita Deo Bitegeka kugira ngo boroherwe no kubona amakuru n'amafunguro. Bitegeka ageze mu zabukuru yatumye umuhungu we Emmanuel Bitegeka amusigariraho, ndetse niwe wahakaniye FARDC ko iyo mikoranire idashoboka hagati y'ubuyobozi bwabo n'igisirikare, ko icyo bifuza bo ko ari amahoro, ko batakwivanga
mu by'intambara kandi ari abasivili, ndetse ko ubuyobozi bwabo nta politike na bumwe mu nzego za gisivili bwegamiyemo. Ku wa 21 Kamena ahagana saa 8 nyuma yo gutsindwa urugamba rwatangijwe na bagenzi babo mu gace ka Kashari, ndetse hakaba hari barimo bikura muri Ruvumu, abarwanyi ba FDLR bahise bajya muri aka gace bagaba ibitero ku baturage b'inzirakarengane, bityo bicamo bamwe banasahura imitungo kubwo kubera inzara ngo bari bafite, bamaze n'iminsi 2 batarya, babona ko nta kuntu bari bufate amafunguro cyangwa se ibyo kurya by'abaturage, babakangisha kubica kugira ngo abaturage bahunge babone ibyo barya. Irikomeza rigira riti nyuma yo kwirukana abasirikare ba FDLR na FARDC, abasirikare ba M23 basanze muri Ruvumu abaturage bahangayitse kandi bafite amarira menshi. Abaturage bake bananiwe kuhava batewe ubwoba n'ibyabaye muri ako gace kabo. Umuturage witwa Sahonkuye Antore utuye mu gace ka Nkokwe yabwiye abasirikare ba M23 ko yabonye imirambo 3 y'abantu bishwe n'abarwanyi ba FDLR na Nyatura ubwo bashakaga ibyo kurya. Itangazo rivuga ko abo barimo Rwango Gakara n'umwana wa Munyamashara. Nsahonkuye yavuze ko nta mugore cyangwa umwana yabonye wigeze ushimutwa n'abarwanyi. Umuvugizi w'umutwe wa M23 Meja Wiringoma yavuze ko bo badashobora kwica abaturage kuko ari bashiki na basaza babo, kuko yavuze ko abarwanyi benshi bo muri M23 bakomoka muri Kivu y'Amajyaruguru. Ati nta buryo twakwikora mu nda cyangwa se kandi aribo turi kurwanira aba aribo tujya kwica, ntago bishoboka. Ati niyo tubonye ko ingabo za FARDC cyangwa FDLR na Nyatura baje gushira pozisiyo hagati y'abaturage, tubanza gukoresha uburyo bushoboka bwose ku buryo dushobora kurwana nabo ari uko abo baturage babanze guhunga kugira ngo hataza kugwamo abavandimwe bacu. Ati abasirikare benshi bacu niho bakomoka, ntitwakora ubwicanyi mu gace baturukamo, niho ababyeyi babo bari, ni ibinyoma gusa, ni abantu bashaka kutwangisha isi bagaragaza ko turi umutwe w'iterabwoba, ntabwo dushobora kwica na gato. M23 yijeje abaturage bari mu duce igenzura ko bazakomeza gucungirwa umutekano wabo n'uw'imitungo yabo. Naho twakiriye amakuru ko kuri uyu munsi abaturage benshi bambutse bava muri Uganda iyo bari barahungiye baza gusubira mu byabo. Ni nako kandi ubwo Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri iyi minsi yasohoye itangazo ihamagarira abasore kuza mu gisirikare, ni nako twamenya amakuru ko muri aba bari gutahuka